یک جه اندزیار چالاک این هریم عفرین جهاد احمد. جهاد احمد باورنامه خواه اندزیاری جزانیگاه امریکی لبیروت ورگرتیه پشترا وگریای عفرین بویا اندام سندیکای اندزیار سوری لیش بر روش آلوز یا سوری نچار بویا کوچبر ببه بری خوب ده آلمانیا لورجی را نوستیای زیرک بونا خواه نشان دایه بویا اندام سندیکای اندزیار آلمانیا. جهاد احمد جه خود کمپانی تلکوم دا گرتیه چند پروژه مزن لباجار درستن یه آلمانیا جی چه کرنه. جهاد پشترا در باسی کمپانیا MRK یا آلمانی دبه و شبکه اپتیک فایبر یه اینترنت دیده دخبته و سرپرشتی وان پروژه اندکه لگلک باجاران شبکه اپتیک فایبر داتینه و سرپرشتی وان شبکه اند دوچه بان یا شرکت ترینان یا آلمانیا دادکه. جهاد احمد لکیلک کاری خواه بریا اینترنت آلی کاریان کوم دکه و پیشکشی کردین هجار دکه و آلی کاریا خوند کارین کردکه گل زانیگهین آلمانیا دخوینن. اندزیار سرکفتی جهاد احمد جه آلمانیا جه باجار درستن لگلمنی جهاد تبخیر هاتی من هنکی بحثا کارو خباتا تکر جهاد کنگی چوی آلمانیا تچاوا دکاربو وکا کوچ برکی دناوا وان پروژه مزن ده جه بگری دمباش جت آرام دل بخون باشتر هاو بخده کسی کسات الألمانيا بي زانه يعني ألمانيا اگر کسی تيجي مجال کی اشكتي جرك خرات بكي او راتبينه يعني حر يكي الفداري مراحل هانت ترى در وسط يكجي امكانه ببين انه لغات راند زانبه ايدو دي او كان به مجتمعي ألماني را تأقلم که چه نقد پوزیتیو دو يعني تشتي إيجابي دا هم دبين سياسية إنسان هرگ إرادة الجنگين دو هبه وكان به يعني بفكري انه تمي خو پیش خيني وقت كي واري اي بيجيني تشتي دخازه هف تشتي از راد بم لألمانيا هف تشتا يعني داغي از جامعه دا مدخان هف تشتا مدينة وي بيشيخو انه از روكوري جرك ام بيتشتي والحمد لله يعني إرادة هابي ام بيتشتي جنن وباجارك وكي ألمانيا باجاركي مرا احترام دکه باجار کی قدراته مرا احترام دکه میجی مرا احترام دکه مکانی یعنی مکانی پیگیش ما مجال کی تر هندک کسد لاجئ گیشتنه و حتی کسد آلمان تر هندک ندوه مجالی استعداد سبب چیه جهاد مثلا فایبر اپتیک من براستی کم بهیستنه که کردی مدوی مجالی دا کار دکن اشترى زحمت بود در باسی وی مجال اندزیاریا و که اینترنت ببی و يعني تكنولوجيا كان نويا براستي قال لك ولاتانا بتكنولوجي تنا مثلا جبوت انا زحمت بو كنت بكاري بي دو كاركي وهم مزنده جه بگري و سرپرشتي بكي بمستعد البخون از سفتح الجامعه دا يعني کسی از خانده دادم دکتری من جامعه دا بخو دکترا ده فایبر اپتیک دو شکر بی لفرانسا وی کسی از تشجیع کرم وی کسی ری پیش مکر گندا جنها وزیر لبنانه وی ریک پیش مکر وی گو انه هف مستقبل جی فایبر اپتیک رايه فدغه از هاتم المانيا لدي انه حتى الالمانيا تشتكي عجاره انه كسي بر يعني كسي بر تيدو ناشغليه كاس خبرات الجام جندا تنهي كاس الجام جندا مثلا دفيك كوريدا تشتي دقيق او تشتي الزباء في زونات تنايا فما محاولة كرة تمي بدو كاتم از بيجينم مصدري تمي افتشتاجي تيدر جبروي يكي اد تيليكوم دا قبول بوم تيليكوم دا شغليم دورا تقريبا 3 سالان اد تيليكوم دا بوم
اد مجال فایبر اپتیک دا شغالیم د تلکام دا من خبرات رند را کرد تلکام شرکت کتر پیشکتیه و از د تلکام دا بیم وقت مهندسی تاویه که د مقاطعه زکسن دا غیری مجی اجنبی کس تنبی مهندس د تلکام دا از نه کرد و نه عرب کس تنبی یعنی از ای وحید بیم د تلکام دا مجی خورند کرد د تلکام دا من از عالمي فايبر اوبتيك رند وجبيوي اخطا عروض جمراج الشركات وفرهاتن يعني اخطا هاو دبي ورجما بالشغل هاو دبي ورجما بالشغل اري ايه فالتاليه من امريكا اختيار كر مازن شركتك مازن جهاد امريكا ام اركا يعني امريكا شركتك مازنه بله ما مست امريكا شركتك دونها فرعين دول في دار السر عرضي المانيا انا ودفرع دول ايطاليا هاي البانيا هاي ونها فرع عندن فادبن دولات عندن يعني شركاتك جيشتيه شركاتك مشروع ضخم لجيشي شرقي المانيا وجنوبي المانيا فرنا همنها مجرى مشروعك تمام كر باجاري كيمنيتس بيبيستيه شرقي المانيا اكيد لكيمنيتس ده باجار و5 بلديه الوداريه مخططه جندو اي الياف ضوئيه من شيكرن من دينان من بوزارات دادستان من بونارا يعني حتى مرحله دراسه حتى مرحله تنفيذ او انها فيديو دانها تيخيان هو تنفيذ جندويه اري حتى مرحله يعني ما تمام كر الحمد لله نكون از جشتما نقطه تفعاليه دوي مشروعي ده و دفكري شركتك طيبت بخوا وكي بله اشتكي واحد بيلته ده هي از هاو بخودي از و خاكي خو نفس في شركتي ده کار دكن خوشكاتجي فايبر وكف د يعني دفيواري دا كارد كيف فايبر اوبتيك بله خوشكي من هاوجي د قسمي تخطيط دايا وقسمي مساحه دايا هاوجي بمارو كارد كي بخودي ام دفكرن انه ام تشتكي بخود شيكن ل شعبي ما الفيدريه شعبي ما الكردستاني يعني او البيشوا او تشتهي يكون ورن كردستاني بخودی ما مست کردستانی سوری یعنی یک جی مثلا اداره ذاتیه از ببین یا اقلیم کردستان عراقه بخودی ما بحرب گی چارا يعني ما خبر شان محاوله کرد ام تواصل کن بحيث انه اذا اگر مجال بمدنسه از لوی داره به مدیر تنفیذ راهی مجتمعی شرکتی مجرا خبر دا ما خریطه روج آوا ملیمان لکو داره امکانه بشغلن لکو داره امکانه مخططات خودینن ام فایبر اوپتیک جی داخن هونا پر کیف خواهش بون دنگی متیتا يعني او دنگی تباش من از قدري دكم يعني او امكان هنا كل روج اوي كورسانجي او بروجين و لسر عردي بتجيبه من او امكان هي ما مست از نهاد دري ترى ودري روداورو از خبر دشينمج اداره ذاتيه باشا قامشلو جزيره كوباني وان شاء الله المستقبل دول عفرين يجي عم تشيكن هاگر اداره ذاتیه کجان دقیق خواسته به مرا تواصل که مبری به مدیریت خود تنفیذی را دین کری هاونا جاهزنه روینن و دست پی بکن و خبراتی ما لبدار المانیا به مجالی هم شاغلن دا هم داخلن سر عرضه لوجاقای کردستان گلکی گرینگه از جیل ویداره بانگا تا دگینم برپرسین ریوبری خسر لروج آوای کردستان جهاد احمد اندزیاره که فايبر اوبتيك لألمانيا قالك ناسكريه قالك بروجين وين مزن هنا دخازا وان بروجين خو درباسي روج اوای کردستان بك قالك جرينجا براستي وهيفيد كم ريفبريا خسر بربرسين ريفبريا دنگتا دبيسن بيغمان ترى بك بيوانديه و بچی کردستان روجاوا تدوی داره درباس بی جهات اجار تدوی داره درباس بی همه تلفر لهوليري بكن ميفاني خو قالك سپاس
از نامستدل بخون بس 10 ثانیه. كلامك. هر گندکی کرد لکدری دبی از مستعد من خدمت و گندیکم، از مستعد من خدمت هر مریکی دبی از کرد من خدمت این داکم. طاهر هبی قال لك سپاس كيف خوش بوم تقوي ميوان من جهاد احمد عند زيارو بسبوري فايبر اوبتيك جه المانيا جه باجار دريست ان شاء الله. مالا واجي آوا تماشاوان این هجاوا حتی و ساعتی تماشاکر حتی 7 ساعت هفته ایواری بود تماس تو دین رو داوی لهوليري خاطري وان